Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halki kullihim. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل خول من الأحوال المقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله على سيدنا محمد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم نور قلوبنا وقلوب جميع من حضر في مجلسنا هذا بنور المعرفة وعلم المكاشفة والبصيرة والإيمان والإسلام. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا وقلوبهم فتوح العارفين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. آمين آمين يا رب العالمين. حضرة المخترمين والمخترمات ikhwan fillah wabil khusus yang saya hormati dan saya muliakan Bapak pengelola rumah adat beserta seluruh keluarga besar yang saya hormati dan saya muliakan panitia pelaksana peringatan Maulid pada malam hari ini, para tamu undangan dari pejabat pemerintah, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para azatis dan azatizah, ibu-ibu majelis taklim dan seluruh hadirin wal hadirat yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Nashhadu rabbana annaka antallahu la ilaha illa anta ba'asta Muhammadur Rasulah basyiran wa nasira qauluhul fasl wa hukumul adl wa sunnatihir rusyd wa huwa bil mu'minina ra'ufur rahim. Fasallillahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah rilalana yawan newe angkaki pada naspasita rupa pong Allah Ta'ala di acara yang itu peringatan Maulid Nabi. Istilah memaulu sibawa maulid itu sedikit perbedaan, tapi kadangkala kita istilahkan sama. Jadi aku makadaki peringatan Maulid Nabi berarti peringatan kelahiran Rasulullah waktunya.
Tapi ya komakadaki peringatan Maulud Nabi berarti peringatan terhadap Rasulullah, orangnya yang lahir di muka bumi. Jadi iperingati apoleangan na nabita alena secara langsung komakadaki mamaulud. Tapi ya komakadaki maulid Nabi berarti wa as-sunun ruye jaji atau waktu aja jangan na iperingati. Dua-duanya ini diperingati. Iya ko aso aja jangan na nabita iperingati toma puasa. Itulah magin atau toma puasa aso sini. Apa nabita lahir hari Senin. Yang namoro puasa hari Kamis nasaba ukiro wattunna laistor pahala. Doa di situ dilapor. Jadi ya tuh malaikat Bapak Ibu sekalian tasisa si minggu malapor. Lagi nalaporo ipat donget tak, nalaporo ide cepure ipigau, itu ibadah nalaporo. Sisa si minggu setiap hari Kamis. Jadi pas hari Jumat start hari pertama. Makiro. Jadi ko Kamisi yaitu yang payah puasangi aso Kamisi nasabak makanjai nareko toma puasa nilaporo amala apa maka itu malaikat kulo na pong Allah Ta'ala fulan bin fulan yanu ulaporo ya pahalana ibadana po sementara mapuasa ukulin. Jadi maka itu ampai ya puasa ngaso Kamis ya namo aso sining nasaba aso sining aso aja jangan na nabita. Yaitu ampai ang kedua hukum okoro iro nabita na puasangi aso jajangan na. Jadi yai di umat na nabita salasi din na cara kotome macuri nabita ta puasangi aso jajangan na. Jadi ya ko aso arabato jaji ya puasa arabaki. Ya ko Kamisi ya puasa Kamisi. Cuma kebetulan ko sining itu jaji cik di mani puasa jaman na dua lolongan. Apa yang sunnah di situ adalah berpuasa pada hari kelahiran. Apa bikinnya arabaina jaji nabita maka Nabi akan puasa hari Rabu. Magai selesai bicarana si bawa tanrana atau syukur ku puang Allah Ta'ala ri aso aja jangan nareko na puasanya. Jadi ro nabita syukuri makanya ma puasa. Makanya si tongan na koto syukuru to ma puasa. Yo pwede ko sukurangi mapanreki. Si balik ato. Menre bola baru syukuran mapanre. Yo po nabita ko tanda syukuru na mapuasa. Termasuk puasa Asyura 10 Muharram. Magi na puasa nginabita umpo 10 Muharram nasaba Nabi Musa ipasalama. Onrorio na nabita ipasalama Nabi na puasanya sebagai tanda kesyukuran. Jadi ia tumpai ko to syukuru to mapuasa. Yo pwede ya ko to syukuru to manre. Tapi salah gah? De. Apa iru ya sange syukuru angka tau syukuru nasaba natambai ibadana. Angka tau syukuru na pegaiwi pakasibian na. Na ya komeki mega pakasibian ta apanreki. Apa ia tu tau ipanre patapulo so na patapulo wanina na pacapu ko watana. Jadi aku ipandre tay sisang 40 hari na pacapu ko watan. Mega malaikat milau dongangi. Jadi dena maka da maraji ko to mapuasa ya pandre ni. Jadi itu sange tau syukuru malupa-lupa mo. Angka tau syukuru maleletong ya kira dewisang. Biasa begitu. Kemudian angka tema napakang kapanitiata saya dengan almarhum Profesor siapa namanya? Iya, Mustaripida sempat dipanggil sama beliau ada acara dulu di UNM. Itu bahas tentang sulapapa. Iya, saya pernah temu langsung dengan beliau dan banyak memberikan motivasi. Itu luar biasa. Biasa metu namun ro Amerika
Dan beberapa dia sampaikan. Alhamdulillah dari situ banyak saya mencoba masuk ke makna tradisi. Itu sebenarnya adalah beliau yang memotivasi. Maka ada orang itu nasa Cina, pokok Amerika Monroe, tapi angka perkampungan di situ perkampungan orang Cina. Jadi semua tradisi Cina ada di situ. Itulah yang memotivasi beliau sehingga dia membangun rumah adat ini. Jadi sitongan yaitu di OGE luar biasa. Nasabah asal langata tania tahu biasa pasal langi wali. Tahu pandrita riolo yang mengislamkan para wali dan bukan wali Allah sembarang, Suryana nabita. Apo na nabita pasal langi tomatot riolo. Makanya itu tomato riolo panrita na reko bicarana tapi ya kirite modele na tania. Yo po makoko mega pa modele na mi panrita. Iya, iya mega. Jadi iya tomato riolo panrita sipakna. Halus bate na mak bicara de nang kana belle na nang kagaga pura nak bereng itanana. De na nalay. Na pura ni nak bereng na mo na pasisele mi de gaga surat na de gaga akta na de gaga matray na. Ya na pura na makjama ka de wahalalakan to selesai de nang kana lalung iya makokoy ang kasurat na nalalung mo pa. Makiro. Jadi ia tu tahu rioloe bicarana kemudian sipakna nala sipakna nabita mas sipak tahu panrita. Pakaiannya biasa-biasa pak dara pak galu. Yo kirita ide kaga. Yo pumakoko mega mas saru berapa songkok na tapi mandari majakalan na. Iya. Tapi dia tu gago kesope dia gaga. Alhamdulillah. Nah, makanya saya kembali tadi mengatakan, maka dia ruidi tau pandrita riolo mengajarkan agama denang kaniaku tanah dalelena. Ya giro tau matoy riolo mak guru ko tau pandrita mengaji tudang dari makadang katau macok korelo ni bolana bawa kaci mak guru dena matanrang dena pakai mi pada ye. Mak guru pak disengah hakiki, mak guru sempajang, nak gurui. Gara-gara iya naro nami gak tahu biasa makanja pahanga ke mana gara-gara iya ro tapi dia nang kan diruntuk masih sekolah deh komi bola-bola darah elau itu mengajar ilmu hakikat jadi dia nampak yopo makokoy nampak manang tapi tak dengi hakikatnya itu yang banyak imatandre pak disalah herangi tapi tak dengi pak disahakiki. Saya sering mengatakan, ia tahu moto riolo kong kana pau si betu. Ia makoko kata lu ni pau dia namanya betu. Iya. Sama koli-koli ni dia namanya jaji. Kenapa? Nasabah memang ia tu tahu macawe okopong Allah Ta'ala ya lepak disengam. Namanya ilmu laduni. Min ladunna ilma. Angka pak disa ngapolo ko pong Allah Ta'ala. Napa ni tau pandrita riolo mapak guru denang ke rumah kada iya hadesa na hadesa malam hadesa de. Istilah na pake makadami pemali. Nah, yan aro istilah pa ni malam denah kada kapire denah kada bid'ah. Pak ya ko bid'ah naraka capak na. Tapi makadai pemali ya sange pemali dena wadding angka jana ko mo pigawi ino rasa pemali dena wadding waddi jaji larangan agama waddi jaji larangan adat waddi jaji larangan hikmah waddi jaji makruh waddi to jaji haram jitu ampe pemali matingka-tingka to angka to pemali na sabab pak disengem ni dena wadding anak makatan ni kaluku cak di kaluku aja mo culei magi pemali malasa indok mo matu. Padahal deh, ia mikolai puluh cat di kaluku, na tapi matu kaluku rakoh. Ama kiro. Nawat ditudang yang kanguluang kempangan ni matu. Padahal yang kanguluang na teriolo kaci nala, pak buku ang kanguluang. Ya ko kaci inah kanyarang inapay lokon na sope tak barra kau na din na cucu ijay.
Jadi cara makan pareng untuk supaya pendidikan. Ya komana si tahu de nawat dingi pepe oringnya. Angka nang kamu melo manre na de gaga. Cocok ni apa orina teh biasa ori tanah. Saja ya tidak ada ipu dua. Cocok ni gari ori Malaysia tatate nama apa lupa lu dek tu narepa. Jadi caranya mendidik begitu. Jadi ilmunya dia nawat di makun raya maki tahu tu dangu kuat dengi. Pak ya dia na tahu dia dengau mata tu mangolok ko batai. Nanya pakai na teh dulu dia sulara agak pelik lipa. Kong kamakun raya mak dong ko malipa kuat dia mata tong yang mangolok ko batai agak pita setan. Yana tu nak kada demo baine demo lakai. Itu nang kata tu dango ko lalangi de nalakai maku itu si tonganna. Pak nang kata lalo nasa kata tu makun rei mapa kasiri-siri. Jadi caranya itu. Yo ko mako koe ya teng ite macoto ajue ibarasa. Ya untuk berat. Makanya tapi banyak yang lari ke pesan agama. Denawat di sanre okodo pintu hadisa na ya. Pemali masarite ko bolana ko wani. Hadisa na ya. Pak nang kata masari ngo kebolana nasari lo saliwang malaikat rahmat akan tinggalkan rumah. Yana tunah kada dena ulema decengi pak kalinomu gangka patapula son. Itu ada di kitabnya Imam Sarnuji. Karena alelena. Jadi makir itu ampai nate mana dena wat dia lulu ka wajujui pakewe. Dena wat digatu pakai ngimak bani saliwang pola pak nonro itu jing yana tunang kata madari mapat dia arona na langsung mate. Itu jin pakaian. Apa yang mana tuh? Yo pudi makokwai saliwa mana menigat tahu juga tu wajujui tete apa masa sama bani nasa marah komo tu. Padahal itu tidak boleh. Banyak. Dena wat dia lulu ka wajujui pakewe, dena wat di mak jaka teh jaka polo isina. Ya nang ka jaka ipake na jaka polo isina na pak balu, denu le na dicengi pak abalu-balu ka. Ya. Itu semua ada. Jadi kan ada lelena ya. Jadi itu ilmunya. Makanya depo tamu ko tema ya. Saya ceramah 1 jam. Jadi iro komelo ki macuri salompe madecen na nabita akhlak na nabita akhlakul karimah Rasulullah cik dimo bawa Pak Ta'ala gena nih ya sange rahmatan lil alamin agah aja tasusaiwi pada tak rupa tau yan rupa wasi Pak Ta'ala insyaallah salaman aja tasusaiwi pada tak rupa tau nyero iya ko iya na rosukku ni de nagaga na pigaw polisi mondo ni kantor na matinro namo tantare de to na salay bolano ko maniro matinro ijasay de nagakarakara na pattu iya kode ko tulle ni pake yero aja mususaiwi pada rupa tau ya ko mak bali bola ko aja mususay bali bola suami istri aja mususay lakay mo aja mususay bainemu pejabat kok aja mususai rakyatmu, rakyat aja mususai pemerintah. Makuam itu Pak. Imang aja tasusai makmungnya, maka lampai bacaan na cer rokok. Apa dinutu na tetul yang kamu pin lago, padahal kumasam pajak jadi di kudu Allahu mina baca. Iya. Makmung aja tasusai imangnya, napai taluaya na baca tu 5 semen ni. Tuh ngan na rokok no aja. Iya. Tahu aja tersusai anak tadi dipaksakan sesuai keinginan padahal lengi kemampuan anak aja tersusai tahu tak sila dah mungkosoki kita piak kelengilem apa gitu lakai aja tersusai baine tak tasuro macane dapur kasur sumur macane zaman na dega zaman tu dia cair itu pada itu panele di balanca padahal macigau mega menandre iya baine aja tersusai lakai tamakap bi deni jampang apa gitu. Ya kuya na rupa ama kampungnya Pak Desa aja tasusai rakyat temaloli masih ngak pajak rakyat aja tuh tasusai Pak Desa kata lu ni maloli masih ngak pajak tuh limon roki boleh matiin rumah kali cukup padahal tuh 550 satu ulang-ulang ini kan begitu
Ya kung kaaga nuruso to ya ko wat dingi sa sosyasona. Rakyat kung kagaga yurus sa tuloy-tuloy masusah. Begitu saja, Pak. Ustaz saja masusah jamaah mu macara maciacau. Mapak dinutu na tayo tulis sisile menre tulis macara mamopi. Iya. Jamaah jata susah ustaz se nape 10 menit macara ma tulis cengari ni jam. Iya, mako itu. Panitia masigi aja tak selesai jamaah aja selesai panitia masigi. Kau itu Pak. Ya nanya nanti yule pajoka insyaallah. Ama kampungnya pada gak susah. Mak bali bola ki menrek manu na bali bola tak ko bola aja tak macai. Maka dak jambang ko adenge aja tak bisa teh manu ade tabana tak bisa. Iya. Kadena to masusah to. Kang idi punna. Maka itu Pak. Komar radio ki aja nali wasadana radio tak loko bolana tahu itu melo matin roso tate sidi as-salatu tate 10 tate talu demo panapa aja radio padahal buat kutinro. Idi bengkele aja tuh di mates motor tengah salat tu tengah bani aja terselesai. Ya ko tuli mulle penyamangi padamu rupa tau bukarang ilala bukarang idece tau itu lipakanjaki ni nawana aga jancina nabita. Yang di langit memberikan kemudahan. Nah gitu. Jadi nang kata lomo yang ipadana rupa tau okolino, wang Allah Ta'ala si malaikat na lomo yang imatu ko surimondo. Nah gitu. Makanya maka di Nabi ya komeko tama suruga masagena lalang mola. Pada koloko mapasa na dena sopasa. Miki kata masuruga de tanteri. Deta tajang. Kiki pintu na suruga maka de meka laloko iro meka laloko idi mani bawang. Pintu na suruga tak buka manang napa ni demo anteri demo tajang mapasi teruni bawang ya na tak buka na lalangi materuni di napai anteri tay saliwa materuki di tama talumi na surongi na bita wala ide cetau mapeja elokoriko masike ite abasako yo puidi ko masike ite nasa to sa kaperang barana chau si selemo tu aja layolo dani gare Nilaw doang ang kataw tulip paujaki, tapau decing ako pada tarupa tau, maka daw itaw kanya tu kasi. Maka namapin na paujako, maka dahade sa lapareng kalinga mo tu. Pokok na yan ang kanajata, tutu ni, tisang yan umakada numajaya, aja na tapawi. Yako tisang yung makada ismajako, yako iya ipakwa maja, amako ni. Tutu, inasaba pulok, tanay ipancha, yetu tanay pa, Kopi tu tanah ilam agagay na tade bau na. Iya ko itu ni tata makbau irakoi wi tata imakbau ipatamo ko we tata imakbau. Tapi koki tanah langsung tade. Sipak na tanah tapake tapatat de mana ngijae kong kalatu ko idi. Makiro. Jadi wala ide cetau mapeja lokori ide. Yang kedua, oto ko makasiwir riwatu na mana tinro na tawe. Asam paja ko riwatu de nagatau mita ko. Pakanjaki suju ko dulu na po Allah Ta'ala. Yang ketiga, wajarang inran na tau makin rang aja mo podang. Bali bolata macicil motor idi palekpa. Insyaallah. Tulemo. Oh, antarine mangi. Antarine mangita masuruga ko makito. Iro jalan pintas iro. Namun iya miro tala aja na nato mabela maguru makonda. Makanya to ko gamay paangka. Iya ko to melo macawi o ko Allah Ta'ala sampajang. Goncina suruga sampajang. Tapi na rekomelo ki makanja o ko pada tarupa tau pasidakah. Makito. Iya nang katau pak namo maga jasi pak na kumabasay to lima kadato te tau kanja. Ita ni gare chale. May pasi pamilihan na pamuba bawa gola kasi ina to lima kadate makanja. Padahal patataw to linatutu ka chanaw to na kolalo. Ya to mi makoy. Iya. Kanang katau liwa jasi pak na tapi liwa basana pasti yan ito. Yan na to ampe makade komeko makanja rampe-rampe na te abas sabawan no. Tapi ya komeko buka pintu na suruga melo ko macawe ko pong Allah Ta'ala sampajang. Apa de gaga ibadah pak makasiwi mana lanro alewe kecuali sampajang. Iya puasa wadingi menonton.
Ini menonton televisi kau tengah puasa. Angka kau tahu mas sampaja menonton televisi dia kagak. Dia nasa sampajangi kau menonton televisi. Ia puasa wat dingi, ia mahaji wat dingi mahape. Tapi sampajangi dia cocok. Totalitas. Dia nak buat di pak dua. Sampajangi metom itu pak degaga pak dua betul kan ia kau makan menjasa kait dia dia palalong. Makanya satu-satunya ibadah yang dijemput langsung Nabi tayalah siul limonre. Napa ni dia ni dampingi kau malaikat. Apa malaikat Jibril tu gangka langit ke-7. Maliwan Nabi talako sidratil muntaha untuk tadi masa sampajangi dia nulai menre Jibril. Kalau ratu 60 na panina na tupo ngine dia nulai. Na cidi mi panina Jibril na papirang akapitu na caneri lino. Na talurato na plo na panina na pakedo na din ula salon ronna maka Jibril ko maiya ma hancur ka ko menre ka mataru ni nabi ka dia tu gak damping ya dia tu sampajangi ibadah nafsi dia metu na coco iya haji wa di mu suro tawe ya kong kadita na den rule menre haji kaya sa badal haji tawe pa haji nga puasa makoto den rule wajah wa di sesele warampara ang kaya sa pidya tomate na dia na salasay anak tawat di mapuasangi namanya qada puasa ya sakai wa dia palolong kada wajarang wa di to anak tawajarang wadi tapi sampajang dia na cocok kini wadi nya palolong maka kanja kodak be babai ne be maka da sampajang loro kadua me kaya lo galungi patuju mo cicam ne wadi na cocok digalalan ini tuh sampai maka daka ibadah yang tidak boleh ditinggalkan memang cuma sholat. Ya kau haji dia muja, tahu mampu memang misur, kau dia tak mampu aja na tendre. Ikuncin na kau ciakit nak kena kau jiba haji aja tasogi. Maka amir. Entah. Maka gampang pak kau ciakit nak kena kau jiba haji aja tasogi. Ya na dia tasogi dia nak kena kau jiba. Maka dah peko sampajangi angka mato apa dia itu nak kena kau jiba sampaja tahu jangan toki. Ini maka amir. Kehidupan kan begitu pak. Jadi tanggung jawab tak kutuki engkau kewajiban. Nabi tak ipaturu ngokopuang Allah Taala iya narona surongang. Jadi ya ko ampena Nabi ta sampai ampena Nabi ta korangnya natita aga na perintah korangnya pasidaka aga na perintah korangnya ampe madeceng aga na perintah korangnya sempajang lebih kasiratu nasoro akimi sholat wa atu zakah peperintah na korang iya naro akidah ya naruh perintah na akhlak na nabita sampaja akhlak na sabita korang jadi ko korangnya na tabuka titay patunjuk na korang insyaallah salama ni namo de talamanang ya pak de to tu ga tau suku ya tu ampai tallo igatung apa de ga tallo tu suku gimpe manang itu simbol manusia dia tu ga tau suku pak angka tau rapa songko na maloi bidak na raji lomak berejama tapi de ga beli bolana ni si cocok engka angka tahu deh nang kadiruntuk ko masigi tapi bo basa pa ko masumbang ita we tapang ka bantuan na milawi sumbang ita tapang ka na bere ka tahu rajin lo mak bere jama desi senang kena sumbang maka seke iya dia ga tahu tu pak angka tahu maka dia ga tahu suku maka laki ustaz se kapan namo ustaz se gimpe to nabi tamitu tahu pasuku padahal angka kesalahan tapi langsung ditegur Abbasa wa tawalla anjahu lama. Itu kan teguran Nabi. Ketika Pak Iro Nabi tadi metona pada ini, ya ko ini kong kata to giling mako ya ko Nabi tadi metona giling si maputara lolo watakale, yaitu ampe ditegur. Padahal tahu buta. Umi Maktum kan tahu buta. Na Umi Maktum mo kilo Nabi tama bicara si bawah kutana nang kapamuka Yahudi pole. Iro Nabi tak giling lakor pamuka Yahudi padahal tahu buta na din na itay. Tapat turun ayat ini Abbasa wa tawalla magai batina agama maka dan dia itu naita ko tapi de jaga perasaan jadi itu Nabi tak ko giling dia nang kala giling ulu nama ko de lolo watakali mangolokoro de metoyo pui di ha pangoloyolo mi mako titi wah naita manang apalagi makun rai pak matan mali walau bandreng ai de makon teh Pak itu kelebihan nama makun raya, namo kita layolo makor ni tato korban reng. Tu ampai makun raya magalak celeng. Nama gitu. Jadi makanya komelo ki macuri salompe madecena nabi ta mapamulaken roki.
maka da pemimpin pasukan nabitta na tau pimpi pasukan milau sarap padahal si pak bicara langsung si ba malaikat tapi milau mo pasarang ko anak guru na mega po tu di na pemimpin na sa hide jago na iko ini bahaya mako itu pemimpin itu harus meminta syarat magay nasa baangka aga-aga de mo lemitay maga da heba na mitiso pa tapi pakai mo papalati padahal iya ro palati na kumi pa si guru si ba mitiso cica milayamba na marana do matiso jago matinjo tapi pakai palati padahal palati na ternyata tinjo kene palati na mene si guru ai cica milay tate ulu na laba ni. Tapi kenapa Mitiso bisa hebat? Karena ada yang dia tidak lihat, orang inilah yang memberitahu. Hanya kita butuh penasehat. Aja cemang kali nggak bicara kok nasam. Aja numpangnya jari kak. Ayo nang kata umak tu tau malasan aja tu. Naba iya bahaya na tu ko ustaz na cemang kali nggak saran. Bu bahaya lada. Kau tahu mapak guru na cemang kali nggak bicara. Oh bahaya. Yan na may kamakukoy, tantentong. Perlu kita memperingatkan ngaya. Ito matoy, mangkalinga sarap. Tapi cara ko tau matoy, o bicara, aja ni po na kada usala ya tu de. Macam itu nasa macigaw toko ha, napay cek dek pak jimuan re. Itu deh, tapi ya tu. Makanya cara menasihati angka apo na nabita anak na Sayyidina Ali karamallahu wajahah. Pak Iji itu senna sahabat na Nabi tepa ya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Angkat tu gelar-gelarna. Abu Bakar makadaki As-Siddiq. Tau mapatungan nih. Magi nak kada mapatungan ngapa alenat matapari Nabi tawatuna na bicara Isra Mi'raj. Maka da pole ka Makka malau lisu ya mato wanne ujok ka ya mato sube urewa ya ko tau de penasat de ga tau kapau-pau nanya na siula ya lalangi dale ku dapi na de ga ala watir pek bicarana nang kapole makiro iya na rona de ga tau matapa ina Abu Bakar hiyo lo nasan namu ya se na paya rona na pau ko nabit kalau taparito ya na tininggalar As-Siddiq itu si Umar dipanggil dengan sebutan Al-Faruq dari kata Furqan magi nasaba ni sepalay sa kega halala kega haram iya Umar ya konan re agagay na deni bismillah ko igere ita panaluah si salami matiwat tanan harang napay tamo ko tigarro na naluan agagayan re na de na puray waja ni sam itu ya ampay bakita nga ka man re ko boting Pak Madari itu kubotingnya mah kada bami Pak Indo agak senek Pak Bepay kolai malat catak mu yolo. Maka di itu sampai baki tangga kak mandria kuboting. Apa iya nak kada mau catak mu yolo dena halala ku jual beli. Kecuali podangi mah kada tanggal api itu cara aku tanggal asirapi wajah ko inrang senero. Ya miko maka da catak mu yolo tanya inrang. Yan na to ampay bakita nga kaya man rin ko bunting makiro. Pa iya mi mega nasa cata mo yolo. Yan na to ampay kupura di makoro ay malalupa solo ni. Kana kita na bo baru yan lisi 50 baru cata mana ngasan na. Haji anu 50 sa buna salaway njo na ya haji 100 sa busoloro to na bunting anak na 50 minabawangah. Tadi ni baraka. Dito na ako sopeng kung kumero kampo na to, kumero babel. Paangkat tumako ko kita baru, asan na kita pa solo. Ya ko mapaboting, na di matoje masesa, di mato sesaleta, maje to malas sarapo makay soli. Na jaji mato ko lami bamiala, nang kamoto bolata makalong. Malah ni entak karua pulo na juta cica mi cengari napasa tanga ban ni jaji ele satay si kusuboy manre tawe dito nang kanita ito licuku mi manre daga tau manre cenga ka jili-jili makwa
Siya gayero, 20 na juta. Ya kanya tatarongan idi anak tayo ko pure boti na pake mamodala. Si taumi makareso na di madeceng. Si wani di isolangi 20 na juta gara-gara gensi. Tanamo na may gare. Na makunray na mali. Makunray. Makunray mentom je may galasan na makokoy. Kunray may galasan. Paitiya makadaka ay mapatas sila. Pay makadai di makunray ya sukuruki na rekupura ki malakay na mo gimpelakay ta sukuruki. Ang kanatu daripada degan. Sukuruki makadamano di alakay ko aja mo makadamano pakanja kibawa ni bobona na mainga. Iya na makanja mo bobona torone be madicing iya meto na pacecer kung kamasala. Makabi den yali mandari tanmi kilo galunge galu. Kanya tu de taling. Makito. Yan na makanja mo servis na insyaallah dega susah. Idi minonroy. Makuam itu. Tajagay dia. Palagi perbandingan makoko 1:8. Nang karone pura makbay na ciding katupito anak darah dega tawani itu bahaya. Dia pigaga jandai dia. Pak itu anak darah dia itu na bahaya lah. Dia itu jandai bahaya lah. Walaging kanayasang HP, tama manibako kamara na mapatulampu na panapatato tongka na napasangi HP na baju ponco masulara ponco na pagoyan. Aku pingin di manja. Iya tu. Makai ka kelo pada ulla. Iya. Aga sana tito. Iya. Awe. Oh, tika. Iya bahaya ya. Tajagai Pak. Pak itu biasa sandala minin nau tawe, ulawan nin nau tawe. Ya makoko na mo lakkay nin nau tawe. May ga pangalakay itu makoko. Iya.